ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Weriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose kwizi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no kuri bbcgahuza.com cyangwa ku mirongo migufi ya shortwave. Dore inyigo z'inyenza makuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki 28 z'ukwa karindwi 2021. Mu Rwanda mujyi wa Kigali ukomeje gutanga imfashanyo y'ibiribwa ku bantu batishoboye bahagaritse imirimo yabo kubera ingamba zagoma mu rugo mu rwego rwo kurwanya coronavirus, ariko ngera cyari ntikize. Ibiryo twabibonye ariko n'ubwa mbere tubifashe ariko nibike pe. Ibiro 2 by'umuceri, 2 by'akawunga, 2 by'ibishyimbo mu minsi 15 nibike rwose. Turi benshi, turi batanu. Abategetsi muri Ethiopia bateye impungenge zikomeye n'ifungwa ry'umuhanda w'ingenzi uhuza umurwa mukuru Addis Ababa n'icyambu ku nyanja cya Djibouti wazibiwe n'abigaragambye. Ngoroho nziza ituramo umubiri mwiza. Mu kiganiro cy'abagore turaganira n'abafashwa no gukora imyitozo ngororamubiri batavuye mu rugo. Bihurira he n'ubuzima bwo mu rugo? Kugira imyimenyerezo umubiri wawe uraruhuka no muri wewe ukumva ko naho yo biyo mu minota 30 birafise akamaro cyane. Uraruhuka, uratekana, hama naho abantu mubana mugaca mubana neza kuko umerewe neza na wewe. Kuri wa gatatu kandi turanabatumikira ku bibazo byanyu mwibaza ku cyorezo cya coronavirus nk'uko bisanzwe muri wa gatatu. Ibi biganiro biwe na Florentine Kwizera. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mukanya nyuma yuko Jacques Niyitegeka abanza kubagezaho andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi, arabagezaho ari mu rugo. Jacques. Urukiko rukuru rw'ubujurire mu Bufaransa rwemeje igihano cyahawe umuhungu wa perezida wa Guinea Equatoriale kubera gukoresha amafaranga y'igihugu mu nyungu ze bwite zo kubaho ubuzima buhenze cyane. Théodorine Obiang usanzwe ari na vice perezida w'igihugu cye yanashinjwe igihano cyo gufungishwa ijisho cy'imyaka 3 n'ihazabu y'amayero miliyoni 30. Mu modoka ze zihenze cyane harimo 3 zo mu bwoko bwa Bugatti, imwe yo mu bwoko bwa Rolls Royce n'ebyiri zo mu bwoko bwa Maserati. Hagendewe ku itegeko rishya mu Faransa ryashyizweho muri kuno kwezi, ibizava umutungo we bizasaranganywa abaturage ba Guinea Equatoriale. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko igihugu cye gifitiye umwenda intara yacyo ya Polynesia kubera amagerageza y'ibitwaro bya kirimbuzi byo mu bwoko bwa nucléaire Ubufaransa bwakoreye mu majyepfo y'inyanja ya Pacifique hashize imyaka hibarirwa muri 40, ariko habuze gato ngo hasabe imbabazi. Mu ijambo yavugiye mu ruzinduko rwe rwa mbere ku magaragaro muri iyo ntara, bwana Macron yavuze ko habagizweho ingaruka nayo magerageza cyane cyane ayabaye mu ntango bagombye gushumbushwa neza. Perezida Macron: Je veux ici vous dire que la nation ndashaka kubabwira yuko dufitiye deni Polynesia y'Ubufaransa. Iryo deni rivuye ku kuntu mu ntango twashimye aya magerageza y'ibisasu vya nucléaire, kandi ku buryo bwihariye ayo magerageza yakozwe hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana 966 na 74. Ntidushobora kuvuga na gatoyi yuko atanenge yari afise. Oya, non. Mu muhango witabiriwe n'abakuru b'amadini muri Tanzania, Perezida Samia Suluhu Hassan yakingiwe indwara ya COVID-19 kandi hari mu gukangurira abandi kubyitabira. Ibi bitandukanye ku buryo bugaragara n'umurongo hagenderwagaho n'uwo yasimbuye nyakwigendera John Magufuli washidikanyaga ku ndwara ya COVID-19 kandi na leta ye ikanga gutumiza inkingo. Ubu noneho Tanzania irateganya gukingira byibura 60% by'abaturage bayo babarirwa kuri miliyoni 60. Magingo ya inkingo miliyoni imwe gusa nizo zimaze kuboneka. Abanyamakuru bari muri Tanzania baravuga ko rubanda rutabivugaho rumwe kandi ko mu gihe abanyapolitiki berekana ugushidikanya bishobora kugorana kumvisha abanyatanzania ko bagomba kwikingiza.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yaburiye Afghanistan ko ishobora kubaha igicibwa niba abatalibani bananiwe kubahiriza uburenganzira bw'abanya-Afghanistan. Ibyo yavugiye mu Buhindi aho mu byo aganira n'abayobozi ba politiki harimo n'intsinzi z'abatalibani zirimo kwihuta mu rwego rwa gisirikare. Ni inkuru ya Jill McGivering mugezweho na Yvette Kabatesi. Anthony Blinken yasubizaga ku bibazo bijyanye n'ubugizi bwa nabi bw'abatalibani mu bice baherutse kwigarurira. Yavuze ko amakuru aturukayo ateye inkeke atagaragaza ko abatalibani bafitiye umugambi mwiza icyo gihugu, ngo Afghanistan itubahiriza uburenganzira bw'abaturage bayo igakora ubugome izahinduka igihugu cy'igicibwa. Yongeraho ko iyo abatalibani bifuza kwemerwa n'amahanga bagombaga gusubukura ibiganiro. Nicyo kimenyetso giherutse kigaragaza imbaraga z'amahanga zo gushyira igitutu ku batalibani kugira ngo bahagarike ibikorwa bya gisirikare byo kwigarurira uduce ndetse bongere kujya mu biganiro by'amahoro byari byarahagaze. Abakuru b'abanyapolitiki bo mu bwoko bw'abaserbe bari mu kwanga kwitabira imirimo y'inteko nshingamategeko muri Bosnia na Herzegovina kugira ngo berekane ko batishimiye itegeko rishya rivuga ko guhakana jenoside ari icyaha gihanwa mu rwego mpanabyaha. Aya mahinduka mu rwego rw'amategeko yabaye nyuma yaho uhagarariye ONU muri icyo gihugu abyivanzemo mu cyumweru gishize. Abakuru b'abaserbe barimo Milorad Dodik bakunze gushinjwa gupfobya ubwicanyi bw'i Srebrenica aho abasore n'abagabo b'abayisilamu hafi 8,000 biciwe muri 1995 igihe Yugoslavia yari mu gucikamo ibice. Milorad Dodik uhagarariye abaserbe mu buyobozi bukuru bw'igihugu yatangije inyandiko isaba imikono y'abashyigikiye ivuga ko ubwo bwicanyi atari jenoside n'ubwo bwose inkiko zinyuranye mpuzamahanga zanzuye ko ariyo. Guhakana jenoside ubu bishobora guhanishwa imyaka igera kuri 5 muri gereza. Abantu barenga 800 mu bwoko bw'abashona bo muri Kenya bahawe indangamuntu z'icyo gihugu zizatuma ku nshuro ya mbere babasha guhabwa serivisi zijyana n'ubuvuzi, uburezi n'amabanki. Yerekana ibyishimo mu muhango wabereye i Nairobi, umugabo umwe yavuze ko ubu noneho atazongera kubika amafaranga ye munsi y'amatora. Abantu bo mu bwoko bw'abashona bageze muri Kenya mu myaka 1960 nk'abamisiyoneri b'abakirisitu bari bavuye muri Rhodesia ariyo Zimbabwe y'ubu, ariko batarashoboye kwiyandikisha nk'abaturage ba Kenya mu gihe kitarenze imyaka 2 maze kubona ubwigenge. Bamaze imyaka myinshi cyane ntabwo n'igihugu bagira. Impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu zivuga ko abantu babarirwa mu bihumbi bo mu yandi moko y'abanyamuke muri Kenya bagitegereje kubona ubwenegihugu. Urakoze Jacques Nitegeka kuri aya makuru ya BBC. Kaze ku makuru arambuye duhera muri Ethiopia aho abategetsi b'iki gihugu bavuze ko umuhanda w'ingenzi uhuza umurwa mukuru Addis Ababa n'icyambu ku nyanja cya Djibouti wafunzwe n'abigaragambya. Gufunga uyu muhanda biteye inkeke zikomeye kubera ko byinshi mu bicuruzwa byinjira muri Ethiopia idakora ku nyanja binyuze muri iyi nzira yo muri Djibouti. Bukurikiye kandi imirwano imaze igihe ishingiye ku ntonganya z'ubutaka, ibintu byiyongera ku bindi bibazo byinshi by'umutekano mu gihugu. Inkuru ya Wiros muri yumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Abayobozi bo mu karere ka Somali muri Ethiopia bavuga ko bariho bashiramo imbaraga kugira ngo umuhanda ujya muri Djibouti wafunzwe n'abigaragambya ufungurwe. Amashusho yo ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ibibuye ndetse n'ibimenyetso byo kwangiza inzira ya gari ya moshi yegereye uwo muhanda w'ingenzi. Iyo myigaragambyo isa niyabaye mu rwego rwo gusubiza nyuma yo guhangana guheruka ku bijyanye n'ubutaka ku mupaka wo hagati y'uturere twa Somali na Afar. Ntabwo izo mvururu zigaragara nk'izifitanye isano yihariye n'intambara ya Tigre, ariko kubera uguhangana gukomeye hagati y'inyeshamba za Tigre n'ingabo za leta, hari impungenge nyinshi z'uko imvururu zakwaduka no mu bindi bice bya Ethiopia bisanzwe birangwamo umwuka utari mwiza. Tuve muri Ethiopia tugiye mu Rwanda. Mu mujyi wa Kigali hakomeje gutanga imfashanyo y'ibiribwa muri iki gihe umurwa mukuru ndetse n'uturere 10 tundi turi mu ngamba za guma mu rugo mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza virusi ya coronavirus. Hari rero abavuga ko kuva guma mu rugo yashyirwaho ku itariki ya 17 z'uku kwezi uyu munsi aribwo bahawe imfashanyo ku nshuro ya mbere. Umujyi wa Kigali utangaza ko abamaze gufashwa basaga 290 muri rusange. Biteganyijwe ko igihe cy'iminsi 15 nta gihindutse yaguma mu rugo kizarangira ku wa gatandatu w'iki cyumweru. Barahabwa iki rero, bikorwa gute? Ive Bucyana yaganiriye na bamwe mu bahabwa imfashanyo aduteguriye inkuru.
aha ni mu murenge wa Kagarama mu mujyi wa Kigali, hamwe mu hari hagenwe gutangirwa imfashanyo y'ibiribwa muri iki gihe cyaguma mu rugo. Ni igikorwa cyakozwe n'imirenge myinshi yo mu mujyi wa Kigali. Abahabwa imfashanyo y'ibyo kurya ni abatishoboye cyangwa se abakoranya akabyizi bakarya ari uko bavuye mu ngo zabo. Yewe na umutaximeni ntwara taxi, ariko muri iyi minsi ntituri gukora. Wahawe imfashanyo? Imfashanyo ndayibonye, ndabishimye. None ni ko bavuga ko bishobora kuba ari bikeya. Navuga ko bikeya nkurikije uko mbona mbihawe n'abantu ngaburira, ntabwo ari ukuvuga ko mbigaye. Ufite umuryango w'abantu bangahe? Umuryango w'abantu 15. Ubu harimo iki n'iki? Mbonyemo harimo ifu rero nka 4 by'ibishyimbo cyangwa 5 n'umuceri nk'ibiro 3 buryo. Mbere wari wabonye? Oya, nta kintu nabonye. Baze bafata ibiryo ku modoka hano kwa papa aho babazaniye. Ni mu gihe muri imwe mu yindi mirenge hari ababwiye BBC ko ari imfashanyo ya mbere batayibonye, ngo niri gutanga ubu babonye ari ntica ntikize. Ibiryo twabibonye ariko n'ubwa mbere tubifashe, ariko ni bike pe. Ibiro 2 n'isu by'umuceri, 2 by'akawunga, 2 by'ibishyimbo mu minsi 15 ni bike rwose, ntabwo tubona bitunyuze n'ibikenya. Umuryango ungana gute ku buryo uvuga ko wahawe ibiryo bikeya? Turi benshi, turi 5 rwose, ni bikeya mu minsi tumaze. Kugeza na n'ubu hari abafata, ariko twebwe ntabwo biratugera. Wowe utuye mu wuhe murenge? Wa Muyange mu mudugudu wa Mugeyo. None kugiye kandi wenda bari bubitange? Hari uwo nsize mu rugo ajya kurebayo nimba babimuha. Ifashanyo tubonye ni ibiro 2 by'umuceri na 2 by'ibishyimbo n'ikiro cy'akawunga. Mu by'ukuri iyo fashanyo n'undi ntabwo ihagije, kuko umuryango w'abantu 5 urumva iyo ntabwo ari inkunga y'iminsi 15 nk'uko babigennye. Nubwo bimeze gutya ariko hari abandi bavuga ko guma mu rugo ya mbere y'iminsi 45 yashyizweho umwaka ushize yabasigiye isomo. Mvuye guhaha ngo tuvugana. Wowe urishoboye rero ntabwo ukeneye imfashanyo y'ibiryo? Hari igihe biba atari ngombwa kubera wenda wowe ufite ahandi hantu kura, wenda ntabwo abantu bose ariko bafata ibyo kurya. Guma mu rugo ya mbere yaradukanguye, bituma abantu bagenda bakora saving kugira ngo umuntu niharamuka agize impinduka yongera abone uburyo azabaho. Niyo mpamvu rero ubu ngubu bamwe barabikenera, abandi ntago babikeneye kubera ko bakoze saving bitewe wenda n'akazi wenda umuntu akora runaka. Wowe usanzwe ukora iki? Ndi umubaji. Umujyi wa Kigali ntacyo washatse gutangaza ku by'abavuga ko batinze kubona imfashanyo cyangwa se batabonye n'iya mbere. Gusa uvuga ko mu minsi 10 ishize imiryango igera ku 294 yahawe ibiribwa bingana na toni zisaga 4,000. Yves Bucyana, BBC gahuza miryango i Kigali. Urakoze Yves Bucyana, iyo nkuru yawe tugejeje ku isaa 1:18 mu Rwanda no mu Burundi. Hano i London ni saa 11:42. Iyi ni BBC gahuza miryango, urumva no kuri bbcgahuza.com cyangwa kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Mu kanya turabasutumikira ku bibazo mwibaza ku cyorezo cya COVID-19 nyuma y'aka karuhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Duheri Tokyo ariko mu Buyapani aho imikino ya Olympique igeze ku munsi wa 5. Mu kanya gashize nk'abanavuganye na mugenzi wanjye Victoria Nkunda uhatubereye atangira ambwira inkuru y'ingenzi ikomeje kuvugwa cyane kuri uyu munsi wa 5. Ni amakuru uriya mwana w'umunyamerikakazi Simone Biles, umugymnaste ukora imikino y'ingororamubiri, wavuze ko kubera ko yumva atamerewe neza mu mutwe agiye kuba ahagaritse imikino imwe n'imwe. Muri rusange afite imidari 6 yatsindiye muri aya marushanwa ajyamo. Ejo kwa kabiri batsinzwe n'ikipe y'Uburusiya yabatwaye zahabu, ariko babashe kubona feza, akaba ariyo yabaye ya 6 kuri Simone Biles. Hari rero n'andi makuru mu yindi mikino nko muri tenisi. Muri tenisi umukinnyi ukomoka mu Bwongereza Andy Murray uyu munsi nta mahirwe yagize yo gukomeza. Yakinaga icyo bise doubles, aho akina n'undi muntu. Ikipe y'Ubwongereza yavanywemo n'abantu bandi 2 nabo bari gukina bo muri Croatia, kandi yari yanatangaje yuko atazakina mu mukino wa tennis icyo bise singles match, umukino bakina bonyine. Ariko we nubwo yabivuze yavuze ati
nta nubwo nari niteze ko nzagera aho twageze ahangaha uyu munsi. Ku ruhande rero rwa Afurika ho bimeze gute? Ejo wavugaga ko ntabwo baritabira cyane imikino kugira ngo bajye ku rutonde rw'imidari cyane, usibye nka muri Afurika y'Epfo ejo bawubonye. Aho bimeze gute? Nta midari abanyafurika babashije gutsinda uyu munsi. Hari umukinnyi wo muri Afurika y'Epfo Chadlo Close akina mu mikino yo koga uyu munsi, yatangiye neza ubona afite ingufu, ariko metero 200 zamubanye ndende kuko byagiye kugera ku murongo wa nyuma ari ku mwanya wa 5. Ariko ejo nanone azongera agerageze kugira ngo arebe ko yatera wenda gatambwe kugira ngo azabashe guhatanira umudari muri metero 100. Hanyuma rero Vicky, turimo twumva mu minsi ishize twumvaga n'amakuru yuko ikirere kitameze neza, hari ubushyuhe bukomeye burimo kubangamira ndetse n'abakinnyi. Aho ngaho uri wowe watubereye bimeze gute? Ubwo bushyuhe bwo burahari, bubangamiye abantu bose badasanzwe bamenyereye ibihe nk'ibi ngibi. Harashyushye pe, ariko twapfuye kugira akantu k'agahenge mu minsi 2 ishize. N'uyu munsi nabivuga gutyo, habaye inkubi y'umuyaga ukomeye, ariko nubwo itaguye Tokyo, hano mu mujyi ndi yaratambutse gato. Abantu bakavuga ati yajyanye n'ubwo bushyuhe, yajyanye n'icyo kirere cyari kimaze igihe, kuko uribaza abakinnyi bari gukina mu masaha 8 saa 9 z'amanywa, izuba riba ari hejuru ribareba. Hari igihe haba hari ubushyuhe bwinshi, ugahera saa 5 kugera mu masaa 10 zo ku mugoroba haba hashyushye cyane, hari igihe bijyana muri dogere 35, cyane cyane nk'abakinira ku mbuga ziri hanze zidasakaye, bari hanze kuri iryo zuba. Wenda twega tuba turi kubareba, tuba dushaka gutara amakuru, hari ahandi dushobora kujya kwikingika gatoya kugira ngo duhunge iryo zuba, ariko bo ntabwo bushobozi bafite. Benshi rero bakomeje kubivuga nk'uko abarundi bakomeje kubyidoga, bavuga ati harashyushye koko, ubu bushyuhe ni bwinshi. Ariko wenda uyu munsi, iminsi 2 ishize n'uyu munsi, wenda n'ejo hari agahenge gatoya, ubushyuhe bwagabanyutse, abantu wenda bazabasha gukina badatanitswe cyane n'ubushyuhe n'izuba dufite. Victoria Nkunda, twizere ko nawe rero ukomeje kuba mu gicucu uticwa n'iryo zuba, ariko aho ngaho mu Buyapani ni mu gicuku, ubu bageze no mu buriro. Reka rero mu gihe mu kanya tujya mu kiganiro cy'abagore, mbanze mbararikire uko ushobora kumva n'ibindi bibazo kuri coronavirus, ukaba wabitugezaho tukabikubariza. Mu rwego rwo kubafasha gusobanukirwa indwara ya coronavirus imaze guhitana abantu barenga miliyoni 2 ku isi, BBC gahuza miryango yabateguriye ikiganiro kirimo abaganga ushobora kubaza kuri iki cyorezo. Twandikire ikibazo cyawe kuri uru rubuga rwacu rwa Facebook maze tukigeze kuri muganga. Ibisobanuro muzajya mubyumva mu makuru yacu yo kuwa mbere no kuwa gatatu, no ku rubuga rwa internet rwa bbc.com/gahuza. Uyu ni wa mwanya w'ibibazo byanyu rero kuri coronavirus. Uyu munsi turakitumikira Maître Madadiro ugira ati nagomba mbaze, mbe virusi wandujwe n'umuntu wigwaye ariko yarasanzwe yarakingiwe iba inganya ubukana niyo wandujwe n'umuntu atakingiwe? Ni ikibazo nabajije Dr. Ronald Wayo ukorera mu bitaro mu Bufaransa. Ubu ibyo tuzi neza nuko abafatwa na coronavirus kandi barakingiwe ni 5% mu bamaze gukingirwa babonye ingingo 2 cyangwa se babonye rumwe bya Johnson. Niyo virusi yongeye kubafata nta bukana bwinshi igira, no kuyitera abandi biba byaragabanyutse kubera ko umubare cyangwa umutwaro wa virusi uba ari mukeya mu miyoboro y'ubuhumekero, cyane cyane mu babonye urukingo rwa Pfizer BioNTech nyuma y'iminsi igera kuri 12. Ibyo bintu rwose turabizi. Ibi rero byahamijwe n'ubushakashatsi bwakorewe muri Israel n'aho mu Bwongereza, kubahawe inkingo za AstraZeneca na Pfizer BioNTech ndetse na Moderna. Byasohotse rwose mu kwezi kwa 2 k'uyu mwaka. Urumva ko nyine n'ubushakashatsi bwose bakozwe vuba. Ibyo bintu rwose tumaze kubimenya, abashakashatsi barabyemeje. None ubwo nuko uvuga se ko ku zindi nkingo ho bitandukanye? Ubushakashatsi no gukorwa nicyo kibazo bose mwatwe abaganga bashinzwe bira bya coronavirus dufite, nuko ubushakashatsi burimo gukorwa kuri ziriya nkingo zikorerwa mu Bwongereza, muri Amerika cyangwa n'ahandi Burayi. Ariko nka ziriya nkingo zikorerwa mu Burusiya, ya Sputnik V cyangwa se ziriya zikorerwa mu Bushinwa, nta bushakashatsi bwose burimo gukorwa kugira ngo tumenye neza
mbese inkingo zirusha izindi ari ziriya za mesaje abantu bavuga ko arizo zishobora gukingira ku izindi cyangwa se ziriya zikoreshwa virusi yakuweho ubukana bita adenovirus. Ubwo bushakashatsi mvuga ni ubwakorewe kuri AstraZeneca kandi ni virusi yambubukana, hanyuma na Pfizer Biotech na Moderna. Izindi nkingo ntabwo tubizi neza. Nungani uyu nguyu madadiroho gatoya muganga, ngira ngo yende icyo ashaka kumenya neza, ese tuvuge wanduye virusi ya COVID-19 uyandujwe n'uwo muntu uyirwaye ariko yarakingiwe, ubukana bwayigufatana bungana n'ubwo wakwanduzwa n'umuntu udakingiwe? Ngira ngo yenda nicyo yabazaga. Rwose ndamubwira yuko ufashe coronavirus ivuye ku muntu utarakingiwe ibifite ubukana bukomeye kurusha coronavirus ivuye ku muntu wakingiwe. Ibyo rwose ubushakashatsi bwarabyerekanye. Bigwanya kurwara bikaze, ikagabanya mbese no gupfa. Iyo umuntu ayifashe agira utumenyetso dukeya ariko ntarwara ngo ajye muri za nzu z'indembe cyangwa ngo reka rero afite ibindi birwara bikomeye cyangwa se afite imyaka irenga 75 nk'uko nagiye mbisobanura. Iriya coronavirus rwose yica abantu benshi bafite mu myaka hejuru ya 75 ariko bafite ubundi busembwa izindi ndwara zikomeye nka diabete, hypertension cyangwa indwara z'umutima, umwijima, impyiko n'izindi ndwara nka za kanseri. Wani muganga Dr. rero Ranare Nduwayo. Mu kiganiro cy'abagore murumva uko abakenyezi nkuko babyita mu Kirundi cyangwa se abagore bamaze gutahura neza akamaro k'imyitozo ngororamubiri. Baganira na mugenzi wanjye Florentine Kwizera, bamubwira uko babigenza mu kubonera umwanya hejuru y'indi mirimo y'urugo ya buri munsi gukora gukora imyitozo ngororamubiri. N'abarundi kazi babiri wigishijwe akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho bamufashije akaba ari muri Canada. Mu kiganiro cyo kuri wa kane twabateguriye Pesia Karame. Mutesi afite ikibazo gikomeye pe, urabizi? Reka nta kibazo nzi Mutesi afitanye. Utubazo twose yari afite nakuze uko nshoboye ndatumukemurira. Ntabyo uzi rero? Nahise ko nta kibazo yigeze ambwira ko afite, ntacyo nzi rwose. Nahise mwaraganira kubwira ko afite ikibazo nye. Ni 12:45 kuri BBC. Inkuru nari mbararikiye ntabwo ari igiyemo, ni mwumvaga ko ari musogongero w'ubukenemico urana y'ejo rero, ariko noneho ya nkuru nari mbabwiye irahari. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu rero amagara y'abantu ku isi OMS rivuga yuko kutagorora imiti bikwiye ari kibazo kibangamiye amagara y'abakuze ku isi, ku buryo yifuza yuko gushika muri 2025 abadashobora kwinonora bazoba bagabanutse ko ibice 10%. Aho ni mu gihe bimaze kumenyekana yuko kunonora imiti bigabanya indwara zitandukira nk'umutima, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi zifatiye ku buzima bwo mu mutwe. Nkuko vyagaragaye mu cegeranyo cy'ikinyamakuru The Lancet casohotse muri 2019, ico kibazo kibangamiye icakane c'abakuze ku isi yose. Muri abo abagore nibo bafise ibitigiri biri hejuru, aho muri rusangi barenga ibice 31.10% ku bice 24.14% nyene kwijana by'abagabo. Ibikorwa byo mu rugo abagore basanganywe hejuru y'imirimo ya minsi yose n'ikiza ca coronavirus ngo vyaje bisongera isibe, ariko harabagerageza kurondera ko kanya ko kwinonora imitsi. Akarine Karibwami na Liliane Bapfunya banyiganiye uko babigenza mu kuronka kanya ko kwinonora batavuye muhira, aho bemeza yuko bimaze kubagirira akarusho cane cane ku buzima bwo mu mutwe. Nari maze imisi ngwaje umushinga naye wanje yaragwaye cancer. Urumva twebwe twagumye mu nzu imbere yuko haza n'ikiza kitugumiza mu nzu, kubera yaragwaye, yari kuri radiotherapie, yari kuri chimiotherapie. Twashobora kuva mu nzu kubera twatinye yuko ashobora kwandura yindi migera y'indwara. Eka nta n'abantu batugendera kuko twatinye ivyo nyene, kubera ko ubuzima nari mbayemwo, nari mfise agahinda kenshi, nari merewe nabi cane. Sinzi rero ingene ariko ndavugana n'umuntu ariko namubwira nyene ngo nafise ngena merewe nabi. Nari namubwiye nti je ndifuza no kuri icompa nkagira sport ngira ngo vyomfashe. Ngaho kugira sport bisaba ko sohoka nkaja kondera amajim. Aca arambwira ati wewe rero nturamenya hariho umuntu yitwa Liliane Bapfunya. Uwo muntu agira iki? Arambwira vyose, wo ntabaruka nimero ziwe. Immediately ndamurondera
aranyumviriza aca arambwira ati yego ndagufasha cyane arama porogaramu nkora akankurikirana ku munsi akambaza ingene niyumva imbere y'uko ngenda urumva kubera iyo mibabare yose iki byose nari nabaye umuntu yashaje gusumba imyaka mfise hewe inyuma y'amezi 2 gusa nari maze kugira ubuzima busanzwe kuri nte ndawe ndasubiye kuba umuntu wa kera akeye ndashinga intahe iyi sport tugirira mu rugo biradufasha kuko urumva nashobora kuyikora mu gihe nawe nahejeje gutunganiriza umurwayi wanje hama mbonye agize agaherwa akaryama nange bacungira activité physique kumva sinavuye muhira urumva rero byarafashije cyane haba mu mutwe haba mu mubiri haba mu rugo byarangiriye akamaro cyane. Ako kamaro byakugiriye kajanye n'ubuzima bwo mu mutwe nakahe? Kuko kugira imyimenyerezo umubiri wawe uraruhuka no muri wewe ukumva ko naho yo biyo mu minota 30 birafise akamaro cyane. Urumva ko umushinga ntaye wanje yaragwaye iyo rero ugwaje tugenda kumera nk'umuntu ashaka kugira ishavu ryinshi wamushavuye abantu bashaka kubaharaniriza kubatuka kubatonganya ariko iyo wagiye muri iyo activité physique uraruhuka uratekana hama naho bantu mubana mugaca mubana neza kuko umerewe neza na wewe. Wobwire ko abandi ufatiye ku byo wakuyemo? Nuko umukenyezi mu rugo ari kirumara. Iyo umukenyezi akarageje akifata neza mu buzima bwiwe ahindura byinshi mu rugo. Bwagaje ukagira sport uhakarorero keza umuryango wawe wose abana umugabo n'abandi bagenzi bawe kandi ikindi kandi urumva biraruhura umubiri biraruhura umutima bitanga akanyamuneza urumva ubayeho urumva kuriho by'ukuri hanyuma ikindi kandi je nko muri iyi program narahumukiye n'abagenzi uba n'abandi bantu benshi bavuye imihingo myinshi mukaba bagenzi hajya nta kintu ciza nko kuronka abagenzi. Liliane Bapfunya wewe hari abantu uhora wumva bagushingira intaye nk'iya Karine ku kamaro bakuye muri sport kajanye n'ubuzima bwo mu mutwe? Yego cyane uko nyine bivuze ya Karine maze kugira abantu benshi baba baciye mu ngorane nyinshi z'ubuzima hariho abagwaje nko kwa Karine yabivuze hariho abavuye mu ngo bari mu ngorane z'urugo nka divorce hariho ababa bafise abana bagwaye hariho ababa bafise abandi bantu bagwaye mu buzima ugahura n'umuntu amaze nk'umwaka yari muri ibyo bita indwara zo mu mutwe canke depression kubera ibyo bibazo ariko araca mu by'ico gihe mugabo ubunye aravuga ati nduwundi muntu natanguye sport yarampinduye ubuzima n'aba scientifique barabivuga sport uyikoze ku munsi hariho hormone umubiri wawe usekreta yitwa endorphine iyo hormone ni y'umunezero iyo hormone ni igutuma ucuguma wumva umenga uraryohewe umwanya wose ucuguma utwenga ucuguma umenga umerewe neza mu mubiri kubwi wanje na jewe mu buzima bwa misi yose nukumbayeho kumererwa neza ibisaba ngo ufise ibiro bikenya cyangwa ufise ibiro byinshi kumererwa neza ni mu mutwe n'umuntu ashaka guta ibiro atangura kumererwa neza mu mutwe hama kabandanya kuko iguha uwo munezero uburyo birakuryohera kubana n'abantu. Sport ni kwitaho magara yawe ni kwitaho ubuzima bwe kandi umuntu yitayeho magara yiwe kitaho no mu mutwe wiwe yitaho urugo rwiwe neza yitaho umuryango wiwe neza n'abagenzi neza. Ubu buryo kubutanga kuri internet ni ukuvuga yuko ari we wese ayifise ashobora kubushikira hari hose. Nkorera ku ma réseaux sociaux urumva kuri Facebook cyangwa kuri Instagram mpora n'abantu bari mu bihugu byose bitandukanye mpora n'uri muri Chine mpora n'uri mu Burundi mpora n'uri muri Congo donc abantu bari muri Uganda ntazi tutavuga n'ikirimi kimwe andungikira ifoto y'ingene yahindutse umubiri wiwe. Ubwo buhinga rero bwa sport bw'igihe cyose aho bigirira hose ni sawa urazi wanje nkagufasha ufise ngene ugenda muri gym y'u Burundi canke mu Rwanda nkagufasha kugendayo nkakumotiva kubera wagiyeyo ni sawa naho nyine. Barakoze aba bagore rero babiri baganiraga na Florentine Kwizera ku bijyanye no gukora siporo ikanafasha ubuzima bwo mu mutwe. Niba ari bwo ugifungura radio yawe nakubwira ko rero abategetsi muri Ethiopia bahangayikishijwe n'ifungwa ry'umuhanda uhuza umurwa mukuru Addis Ababa ndetse na Ethiopia yice kidakora ku nyanja kivuye muri Djibouti. Reka mpe ijambo gato Jacques Nitegeka banza twibutse amakuru y'ingenzi.
urukiko rukuru rw'ubujurire mu Bufaransa rwemeje igihano cyahawe umuhungu wa perezida wa Guinea Equatoriale kubera gukoresha amafaranga y'igihugu mu nyungu ze zo kubaho ubuzima buhenze. Teodorino Obiang usanzwe ari na visi perezida w'igihugu cye yahanishije igihano cyo gufungisha ijisho cy'imyaka 3 n'ihazabu y'amayero 30. Naho perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko igihugu cye gifitiye umwenda intara yacyo ya Polynésie kubera amagerageza y'ibitwaro bya kirimbuzi yo mu bwoko bwa nucléaire yakoreweyo. Urakoze Jacques Nitegeka kuri iyo ncamake rero wari utwibukije. Mu Rwanda naho rero umujyi wa Kigali ukomeje gutanga imfashanyo ku bantu bahagarikiwe imirimo kubera ingamba zagoma mu rugo, ariko bamwe bakavuga ko ari ntice ntigize. Iyi ni BBC Gahuza Miryango. Amakuru ushobora kongera kumva kuri bbcgahuza.com cyangwa se kuri Facebook ugashakisha BBC Gahuza. Yarabona Florentine Kwizera ndi Prudence y'ibyo bakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango no gusangira ubugoro wawe natwe. Komeza wirindira n'abandi. Ijoro ryiza.